I pozdrav narode, dobrodošli opet na moj kanal i danas ću pokazati kako da besplatno pošaljete nekome poruku, znači, ali preko interneta, znači besplatno. Ja ću ovako, pošto ne mogu da snimam na ovom kompjuteru, kao što je to stranje od kompa. Znači morat ću ovako, sve što treba jeste da idete na sajtu Globphone, da. I je to prvo, znači, koje mi izađe ovo. I evo, ovako treba da izgleda ovaj sajt. Idete SMS, možete da zazovete video, šerujete i tako stvari. I ovdje uđete i izaberete državu u kojoj se nalazite. Ali morate na engleskom da nađete. Ja ću sada broj naravno sakriti, znači neću... Ovo je broj mog druga, znači neću prikazivati. Nego kad kucate broj, nemojte da kucate ono kad je ovako, znači izaći će vam broj zemlje, pozivni broj zemlje. Ali nemojte da kucate odmah 064 067 062, nego samo 646162, sad sve zavisi koji imate telefon. I kad, znači morate tako ovako, neće da vas se pošalje i idete next. I sad otkucate poruku, sad će ovdje kucate. Naprimjer, ja ću da mu skucam nešto, naprimjer dođi kod mene, tako nešto vidite. Evo ga gore, pošto je broj telefona gore. I idete ovdje nisam robot, to obavezno morate. I izaći će vam ovako. I sad morate da zaberete sve slike izloga prodavnice. Znači to. I idete potvrdi i vama će se biti ovo štiklir, a da niste robot. I idete naravno next. I vama se evo šalje, ne mogu gore pošto se gore nalazi broj. Evo vidite progress. I kada to uradite, znači evo kad bude 100%, idete next, izvinite prazne baterije. I to je to, gdje sam mu poslali poruku. I da vam se sviđa klip, ako ja se obavite like, share i subscribe i mi se vidimo na klipu i 3% baterije.